E fia lava te whaatalo whaatiri mai mua ma le whaafonga se tātou tino ole nei fo i tu la fiafi. Alo mai o se whaapoponga fo i le nei o tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei a fiafi. A so lua se funu fitu a so tofi o Aukuso lua fe lua ono. E momo ati a tātou Talafou Mai Vaifanua le nei a fiafi. O la so atai au le a whaalawi loa i tamaitai e toa valu le a tau vā mōli sa ilio se tau sala o Samoa lua fe lua ono lua fe lua fitu. O se whapoponga lea o le reporti. O le a whaalawiloa i le aso a tai au i le vaeng o le onomea production o lo nafa ma le whaatinoino le sa ilio se tausala o Samoa. Ia le whaalawiloa i no tamaita i e toa valu. O le a tau wā mōli sa ilio se tausala o Samoa. Ia o le asfarele nei o lo fwoi fwoi le official launch o le vaenga le Miss Samoa ia o lo o iai fwoi le latu pokalan whatatia le mo le asfarele. Ele tu whaatasia ai o ngā luenga whai whaatasel pulenga tangata tā whawhau mai mo mai whafo ma le onomea production. O le vai aso a tō le a wha ngā solo ai polo kalame mō tamaitai o le a tau wā. O le aso ngafua o le vasfo o whaatatia e whaiele lato community engagement program o lo ngā lue whaatasia i fwoi ia ma le vaenga a le tato DDA o our district development authority i le aso ngafua o na tui nā tua ilo tumaita i tau vai toa valu pe o na silafia e le mamalu o Samoa au le wo umona whaalau iloa i tua i lato community se whai i lato whaasoa i ma lato engagement. O le aso lulu pe o na saunoa ia ai i a mai se foi ia la fionga le Pursili aniu mata le ai wha moe moe tu whaatasi e lipo kalame lea a le Miss Samoa Premier Night i lumai i whaatasi ma tato variety show i lumai whalun malo. O le mo le silafia le tato media le taio nei o le aungamal wha moe moe o tato po kalame lea e le o se tauwanga po o e le jaja i ni vaenga po ni categories o le Miss Samoa le po lea. It's mainly to introduce the contestants and also to showcase some of the fashion designs from fashion houses, the selected fashion houses wo umona ngā lua whatasele no mea ia me se fo i tato tamaitai tau wā i le pō lea. Ai o vaenga uma o le a whaamasino ina ai le tau wanga o le a whaia uma lea i le pō la sito nai. Ia e peo na atu whaina i le kālena po le pō kalame whatatia o le asitofi ia o le pre-pageant interview a tamaitai ia se taimi o i luma na whailoa leo le venue e whai ai ia matulanga foi ia pe tatala i tua i le public be enclosed foi ona ia i foi lato terms and conditions with their sponsors. O le sfarele ia e peo na whai whatase ma tatu po kalame mea sina ia o le a whai ai le tato tawanga po o le tato whaalinga o tato taawale teu teu ia o le a awai e fo ita mai tai ma o le a matalia mai vai singano ia ma whaasawa le tato solo i lumai i luma maota le malo ia ma whaalau i loa i fo ita tato tamai tai tau wā i e o le a mwhai ona o mai le tai au ia wale tato po kalame whai o le asfarele le. O le po le aso toa nai o le a tau walunga ai po le kalame mo le sa ilio se tau sala o Samoa. E whaia i whalita alo ni meritasi toa nei mato. Martha tamata whaawai Talafou Mai Vaifanua. E nā o le 5 fautasi ua whaamaunia le atau vai le tuunga fautasi o le whaalingo mea sina ili ni tausanga. Lea o le a whaia i le aso tofi o le vai aso fou. O se whaapoponga lea o le reporti. E nā o le 5 fautasi lea ua whaamaunia mai o le atau vai mo le tuunga fautasi o le whaalingo mea sina ili ni tausanga. O tuatuangia o nisi o awhio anga wa mafuai o na le awai. Ta ua le sui o le komiti ai i whanaya natu tauli alo. Wa mai ale se isa whaatino mo sa wa mautino o le atau vā. O tātou fautasi e 5 fautasi le ua. Le ana se pepa le tai o nei o le vā o le lua vā mai manono o le tawai sina mai sa lua manono i o le telefoni o le vai no mai whaleu manono o le avivi mai toa mua li torina mai toa mua. Ia mare pia maroon le vaale o pia o le whaia pa o mai le vao o
o tolo tamauli mai savai ia ona tutuangia o lo ye tupulanga miso le afioanga ia e fatino ino nisio lanto nga luenga O le tausanga fau o le a whaamanatu wai le ono sifulima tausanga o le atunuu. Ma e le whaamoemoe le komiti i o atu i le taimi. Ua teli ni tātou sa o le a tauwa. E le ngata tu unga fautasi. A e whapea fo i pao makulula. O le asitofi o le vai aso fau o le a whaiai. Le tu unga fautasi. Martha Tomata whaavai Talafou Mai Vaifanua. O le aso atai au le a te tala ai le isi la o le pulenga o tinei mu ma whaalewelawe tutupu whaafose i whale olo. O le a mawhai o na tali wa mea atu i taime tu lai mai ai whaalewelawe tau mu. I tu malo whale la taime sa matau. Whaapea le anga i atu i sa whata. O le a awai le malo i le sauningu whaapitoa whaatasiai ma paanga masani. A le pulenga o tinei mu ma whaalewelawe tutupu whaafose i. Ma o le a mawatu si atuanga o le ripoti i le aso atai au. O le awhea se malolonga a tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei a fiafi, o na toe taliu mai ai lea pe a mai a whaasaralaunga whaapisi sinei. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Samoai, wa afia le ano fale o tātou ainga. Wa malepelepe mafutanga fia a matua mawhanau. A ola sauloto tātou ainga, mai whala au whasaina. O se ainga fia, o se ainga manuia. O mai, tātou tutuwatas, e te atu, I whala au whasaina. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Talafou. Talafou with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PSC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile.
I le toe taliu mai ai o tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei afiafi. E toa 5 tangata Samoa wa filifilia mo skolasipi Japani. E a o onga ma whaalau tele o lātou to mai ngā luenga o lo o ngā luru ai. Wheni han whiawhereti mo se whaapoponga o le ripoti. E toa 5 lātou wa lau tongia. Mo le Jaika Sustainable Development Goals Scholarship Program lu o ono. Ma le amalanga toi whaaua o onga mawalunga. E Universite i Japani. O lātou o filifilia au fia e Alice Talini a pulu. Nuku whetau moa ulu. Se rui a alo ama. Patisipa mga tāmini kini. Olo o mai matanga luenga mawhala potopotonga ese le malo. O le alatou sue mata upepe o le atina e ino tangata ma pūlenga. Pūlenga lau tele, pisinisi, whainga whaavai. Malenga whatau 5 ino le manga, whape tu risi. Na whailo le komisio ngā luenga le malo. Ia nai a fui mapo au Beth Onesemo. Le nganga whawhitai le malo Samoa le malo i Apani. Mola na langolango tū mau i latina e ino tō mai. O tangata whainga luenga Samoa. Talu mai le amatanga le polo kalame. E luas fuluiva tangata Samoa wha manue ina skola sipi al Jaika. Ko le whala potopotonga i Apani mo le ngā lue whatasi mati nai. E au fia ile tō alima o whiriwhiria mo le nei tau sanga. Whenia te whereti Talafou Mai Vaifanua. E whai wati a tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei a fiafi. E tolu se lau 5 se fulu walu wafe tā lale so soania i Apani. Mo le whaalau teleina o le a onga a le tō manga mo e poponga tia. O se whapoponga leo le reporti mai a Whaini Henfia Ferretti. Na saini ele malienga le tai au nei le bao le ampasa i Apani Samoa. Ia Suki Ryotaro ma le presidente le tō manga mo e poponga tia. Ia mulianga tele sile niu Lina Jang. O se fsoswani o atu le tolu se lau 5 fitu afe, fitu se lau iwa fitu tala Samoa. O le fsoswani le afa atu pe le fausia ino se fale a onga fonga fale tasi. Ia fia i potu a onga. Potu mo awa onga taunga luenga, ma le soifuanga, whapea ma le fale tusi. O le falau tele ino le a onga. Ua fufu ina tali atua i le whaatele ino le au whai o whanau, ma tupulanga loa a fia i sawanga ma mata upu tonu a inga, ma whale tonu ai le whaawa wina wawa onga. Lea le afso swani le nei whale mo se no fuanga saunga le mu. Ma le mo awa onga ma le atina e ino to mai. O le fso swani e Apani wa whamoe moe. I whamalasi a tilinga luenga le to manga. I le puipuia ma le langolango ino whanau ma a inga. O la oa a fia i sawanga i tonu o Samoa. Whenia te whereti Talafou Mai Vaifanua. Maua whai watuai ma tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei a fiafi. Manuia tele whasawsanga lo tutoe le nei pō, mo le taimi nei, tō whāsoi fua.